In a press conference held on Monday at the Shillong Press Club, members of the women's wing of the HNYF had informed newsmen that the incident of mishandling of a woman and abuse by three members of the Hinyotrap Youth Council Ri Bhoi district on Friday, 27th November 2020, calls for the immediate attention of the law so as to take to book the three accused in the scuffle between the president of the Ri Bhoi Auto Rickshaw Drivers Association, Mr. Marcos Martin, and three members of the Hinyotrap Youth Council Ri Bhoi district, namely Hercules Suting, Jason Lennox Nongrum, and Mission Tron at Nongpo. It may be reminded that Martin had opposed the display of black flags on auto rickshaws, stating that this was done without information to the organization. An FIR to this regard was filed at the Nongpo police station by the sister of Marcos Martin, who was also injured in the attack. Supported by the members of the women's wing of the HNYF, Elizabeth Martin stated that she condemned the attack on her brother and the mishandling and abuse by the three members of the HYC upon her while she was trying to defend her brother from their attack on him. Wan li ani akmat yang wan komplain halor ka jingle tomet jong hi sing halang jong ka HYC haka arpunyo tadi kapor pembuat ars tengi e gumtu te jinja kalong ba ladu maningkong ba i hemen jonga ba i persya ya ka jikte lamayong haka ki oto baro te hadin taken sang ki wan kine ki sing halang jong ka HYC ki wan ban menyakren bat mau te halor ka jing bakli jong men jonga u babat kum ta u president jong ka auto association jong ka Ri Bhoi region te u persya bante kana mayong klem yo ya ka jing tip te halor kata ula kli mana ka daw yu kita ya kini kila mayong te kita ki HYC pat ki persya ya u kitren u bab mem kwa bantri lang ya ka jing ha jong ka jongki nong song Shillong borok kuwe halor ka jingken jong upat ma uong ba ngai le persya ya kasi si ebat ka nika yu pang niki ILP te ma uong umdei tam ma pi ba baile persya pangatu mangar ngakwa hi mangar ngadei presiden jong ka HNYF wong bat halor ka jing le persya jong pi kan ni jing te lama yong klem jing yo ka jing kenjok tin sikentin dulu te halor kata te nadin nak tahi kiwan new Hercules sedang bertakti ya uhan menjonga tenga pat hakapor bangandang ya tintang ai ikensan bakibat ki short ki AU tenga ngali menyerap apring jongki ngali le penyaklat hadin nak takila sedang bertakti pat yang ake ki sedang menjongti kitan nan sabti jonga hadu bela jot kacan jonga te nga penremjur halor ka jingle tomet jongki neki sing balang jongka HYC la ban mention ki kerteng yang kita ki member HYC begitu banikong baktaktin ko nga udah Hercules shooting Hercules shooting bar pat u Jason Nongrum bat Mission Tron itu bala Mission Tron tai men ki kerteng mana men jang keteng Marcus Martin babat presiden juga auto association alor kene jingja kaja menno ko ka arpunyo korek alor kene jingja pla file ke FIR ini labu ya file FIR ko dia ko kamar kene kalau ada crime against women kita aktif di sedang beriang ke try ke evidence ban shoot persa em kaji kwa jonga bakya kum ya kitu ginong yalam jong ka bha kamya jong Shillong borok kuwi jong cai pinjing jong borok umei baki longkom kitu te ngam sultanat ngam penremjur ya ki ngam so ya hap ya ki bakin bat kum ta ginong yalam bapau chakmat bat ka anhi kadi banshin action halor ka jongki nakalang jupi kali kendo na di kali ni na ko station nya alimi dikenakan dan pulik yang kuno kiong ya chakmat kalau ada ngajing mensawi men fi begitu
Yung menjonga ina dan ke cuma tahu nakti na ngap na ikan Hit naman sa. ngap tersim bat untuk namet ngomtip Tanong kita gibre dan kita giba siyempre tengki no. kita ki dan ba atak di kita rangut bat ki ba biabun yang tu kumbasan pomud ki abun he Kung kilong kumihi ni padamjur ya kan ka jing long ruklau jong kini ki rangba laingot ki balai kerteng da ini kong Elizabeth Intan tingimla ban pediang dalele ru kumbangihi para bayadan kur senrang lada de kunjonga lani para jonga lani urang bakur jongi ru habau ule akung kini ki jakam lada don kono ka jing ya lumar lani ka jing hura ya kata doni para longkum ki balik baniara ban penyaklat rebot ong ban hadu ban dakta akti dingin nemla ban pediang dalele ya kan ni dan nakal yang jong ikum kasengi ikwa ba hibor jong ka anyi ki di ban sim da ka bateng baki wer ki nomelin suban kata ada tikat ya ka longkum ya ni pendemjur ni nakal yang kaseng namanya la ban pediang dalele ya kan ni ka jing le bom sungtu jong kini ki rangba laingut te lada dei kum ki para nongkit kam sang bhalang ru ki dei ban pej benia kum kini ki brio namar ba lada don hi ka hapo ka sang bhalang kum kini ki brio basyo kan kai brio ka penjak burung buat ya ka sang ru lada dei ka sang jongi lan ya ka sang HYC ru te nakal yang jongi ngemla ban klem do pau syakmat ya kan ka jing sya tombor jong ini ilong kami mari lapun menin mencisngi yang i ongkong toy ong len si sejan kala aslam palan te ilawan no menta te ngi hap sendran namar kum kilong kami nginam ira dalong kum norong ngi hap ya sendran sisin bang ila ayo jing tip te kamut nagaling jong iru sian hingin sala ibu ka jing tho ha ka women commission Kalian dikulit kila dan ka action ni ya kan ni ka FIR di la DPI ka kerteng ti ka tamti para tadi laban klina ka police department nang banlap ki sisya ida keno no kajing dawa nam tagari bekerja penriu nginam persara tembalong kajing kita aktingi wan hang ni stantang nam ta kan bentajung kan ni kalong kami ka basa syo ah ta ki brio laingot tangi kata hi bre keno no haba gir ki diksang balang gir ngi diksang balang ya kai ka bang ya ki nam takari bekerja penriu ka modlong ngimla rabon ong ban penrem ya kan noru ka sing balang tangi ka baklakti bat ki ba keren ki kitin ki bom sutunat ya imlang salang tangata paling jong ilong penrem